Kakasi Student Union Rimuliang Circle harangkat ki paitba menhaka laitarik unok pra kilalait ban penpra ya ka khardop lum khajana jong ka nongmen saus imship kabadon ha maulan bi ya ka ba kila kam ba kate ka khardop kadai ka bala peniat dau acting im kate ka hima u flowing im nongba acting im ka nongmen saus imship habawan ai jingkren haki nong pathai khubor hadin balait penpra ya kate ka khardop nakaliang presiden ka KSU Rimuliang Circle usamla Jeleu Singh Marwen ulaong baka jinglait weng ya ka khardop lum khajana jong usim kade halor ka nongrim bakila yo ya ka jing ujor na kipai ba halor ka jinglum khajana be an jong ka te ka khardop kabala o dor hadu 6000 tangka ka wei ka kali pick up ba kids ing ba sensar na ka than Rimuliang langpe Utai unang alam ka KSU Rimuliang Circle ula berngemru ban ujor sendon da ka mukut duma persya yus im ka nongmen saus imship lembat kit khot jong kate ka hima badul ongru bakaseng rengkat upai ba kila ai tang ka we ka rai kata manom sya shu ya kate ka khardop bandang yeng ha kate ka jaka nang ni syakmat ong usamla jeleu Shushu hakani gaji kendu ulang bat kinong tok kubor nakaliang jongki nong yalam kate kaseng kila pen iru ya ki resip hakabaya dei bat kate kapisa Kani ka resip bat desa ha ka office jong sim pat kim tho ai henry ya ka ba ki tho chopat ba ki tho da kador om dei ta kador te kinek slip ki bala rem ro kumjo ile be kumjo te kane ka dei kador ni ka mohor jong sim te tip sai ba ka office jong sim kala ya ka kambi an hadu kata Tekini slip ki badang isu teman. Tigila dor kato katne balap dan kam. Te kiner kumjo kila ya kajo ka kom I slip. Te ding syak la dei ban pendap ye kitarik habro atli slip. Handrai nakale ka office yung sim ki kram la kana. Isu bukai kana slip tambah kan bit pa. Nakale yang kaseng takasngi kala leban duang no ya kaket jong musim. Nama ba kating le duang ya kaket jong musim ba nakale yang kaseng pakai ba kila ujor ya kating kham bisa kolong pelatput kawat kating kham bisa kolong hadu syah jatan ka kawai kapi oh nagi kalis ini tete nak kita katau kaseng kawan banyak tu pakai ba lane bang pensai pakai ba kaseng kala le kebetulan kam dan kau pakai ba Habis dia buat kajian simrai, habis dia buat kena kaget, kita pak lawan angkat kaseng, buat kalau ai tang kau ikan ai ba, ya ketika kaget, inam syasuk nak duduk tahu akan dong dengan kah. Buat kebaan, nak kalian jongi kaseng buat upai ba, ngelasim kau ikan ai, ba, yang lain baca syahikut. Andang lah yo ya ka report nomisi, lah kalau positif dan negatif dengan baca syahikut.